Kũringana na gĩkundi kĩa ahunjia kuma kanitha-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu, ũhoro wa ũrigiti Kiambu nĩ wĩingĩrĩtio ũteti na muoroto wa kũhũra thirikari ya kaunti ya Kiambu. Atĩ nĩ twathiũrũrũka tuona ndawa ciũrĩte thito, tuona mandagĩtarĩ nĩ mararuta wĩra, tuona nurses nĩ maratendi arwaru. Niĩ ira ndĩrokire ndĩna thĩna wa maitho, macicio maya ndĩrahereirwo gũkũ Kiambu, ndĩrandĩkĩrwo ndawa na ndĩraheo na maitho makwa rĩu nĩ mega. Tumeweza kutembea wachungaji wote ambao wako mahali hapa. Tumeenda kwa wards na tumeweza kuingia pia katika idara ambayo madawa ya hospitali hii kuu inahifadhiwa. Na tungependa kuconfirm ya kwamba tumeshuhudia, number one, madaktari wako katika hospitali hii na si wachache, na matibabu inaendelea kama kawaida. Ona atongoria a dini ya Ithĩramu matongoretio ni Imam Mohamed Shaib makiuga mĩhang'o ya ũrigiti makorete igĩthiĩ na mbere o ta mũtugo. Tulikuwa tukisikia propaganda ambazo kwamba zinaendelea kwamba hospitali ya Thika level 5 hakuna madaktari, wagonjwa wasio hawahudumiwi, na hiyo tukataka kuhakikisha sisi wenyewe kwa masikio yetu na macho yetu kuona kwamba serikali je, wanafanya kazi kweli hawa serikali ya county, na hiyo hospitali ambapo kama hawa maneno ambapo kama yanazungumzwa ni ya ukweli. Ndio tumekuja leo tumehakikisha kwamba hawa maneno si ya ukweli, ni kwamba madaktari wako na manases wako wanaendelea kama kawaida yao. Indi nakio gikundi kia ma MCA riu nikirutite mukana wa kwagura governor Kimani Wamatangi makiuga ni aremetwo ni wira wa gutungatira muingi. Gutire kindu kihuthu na kingituma mundu aigwe no arehe kinyohoro wa impeachment agikorwo muoyo wa mundu ni urora, tondu ithuĩ ara tuthuritwo ni andu acio mangikua ri tugathurwo no 2027. Koguo handu mundu muoyo wa mundu rahutio, we wa mundu mugima, we wa muyuthi, we wa mwana, oro wa impeachment goka ni undu muhuthu muno. Ndiwicire he mundu ngirituhirwo ni ku impeach mundu angikorwo ni araremwo ni kugitira muoyo. Mwena-ini wake uria wari governor wa gatatu wa Kiambu James Nyoro akiuria bunge ya Kiambu kurehe hamwe governor Wamatangi na madagitari na gwetha kihonia. The county assembly needs to start to be counted. I think at this point they could also be the arbitrator to tell us the truth and bring the governor and the union together for the welfare of Kiambu people. Ino ni ceceni ya Inooro TV Kiambu, na ni njĩtagwo Moses Ngigĩ.